Дали мислите дека употребата на албанскиот јазик го загрозува македонскиот јазик? Рачунам дека го загрозувате. Они се 20%, а овие 80% и не може да биде равноправно. По светот го нема тоа. Да го има по светот, ајде, ама кога го нема по светот, не би требало и овде да биде така. Не ми пречи, не, она слободно секој се изборува албански и на нив не им пречи никој ништо, ама треба да се знае што се работи, да не се поклопи државата Македонија. Не бива тоа така. Се треба да донесат од друго место друг народ, македонскиот народ да се поништи, ќе остане тука малцинство и не ќе можат да мрднат македонскиот народ. Како мислиш, да сега не го загрозувал никако? Како мислиш, дали да стане официјален или да не стане официјален? Да стане. Това не знам, дечки. Не знам тоа. Тоа. А до сега не го загрозувал воопште. Мислам, најнормално. Они се спорат албански, си учат албански, си унатуваат албански све. До сега вака не го загрозували воопште. Ако стане официјално... Тоа не знам понатаму што ќе се дешава. Мислам нешто ваѓа. Иначе до сега не. Немало никаков проблем. Не, тоа е глупост. Не. Не, јас мислам дека не. Не го загрозува и треба да бидеме транспарентни, да знаеме дека сите сме граѓани на Република Македонија и секој има право да се изразува на својот јазик и да си ја покаже својата култура, а заедно треба да живееме во слога и братство. Не. Зашто би? Сигурно не. Али, Зашто би? што ние вака не го научуваме албанскиот, тоа е малку незгодно. А они па свака час. Нема албанец кој не збори епен добро македонски. Дали употребата на албанскиот јазик го загрозува македонскиот јазик? Не би требало, зашто? Секој јазик е благодет. Да. Не би требало, зашто да го загрозува? Сите луѓе треба да живееме. Што повеќе јазици знаеш, што е подобро. Да. Не ме прашајте мене за таа работа. Не мислам дека го загрозува. Зашо? Да се знае секој јазик е многу добро. Ако е службен јазик, ќе го загрози. Зашто мислите така? Так. Мојот дедо, после ослободувањето 45-та година, се презивал Димони. Меѓутоа, толку бил свесен, одма се прекрстил како Димониевски, така останал. Шо ако сме со потекло власи, не е убаво на некоја држава да му го земаш местото, а посебно во вакви услови. Тоа што треба да се употребуваат, нека се употребуваат, меѓутоа да биде втори јазик, тоа е неубаво. Сите се стремиме да знаеме англиски, сите знаеме и употребуваме интернет, тоа е нешто сосем глобално, со такви назаднилоци не е убаво човек да се расправат. A mendoni që përdorimi i gjuhës shqipe rrezikon gjuhën maqedone? Po s'ma merr mena me ne mas rënojna me një shtet, nuk e rrezikon, pse s'na japin. Po përgojna mo, s'ma merr mena, ku e di, këto Maqedonë njerëz s'na japin. Sa që janë këto tonë të zot, e japin diçish. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Asnjëherë. Neve na duhet gjuha shqipe ta kemi në Maqedoni. A mendoni që me statusin e ri të gjuhës shqipe përmirësohet diçka në jetën e shqiptarëve? Me siguri. Për shembull, Ma shumë drejtë të kemi edhe na duhet gjuha shqipe, se ne shqiptarë jemi, jetojmë në Maqedoni, ama neve na duhet gjuha shqipe ta kemi në Maqedoni. Tjetër si që t'ju thamë, ama si thash, gjuha shqipe na duhet neve. Por atë kemi luftuar me shekuj edhe kemi nevojë për gjuhën shqipe. Не воопшто. Нема зашто. Мислам не. Jo, 7 tonë për shamë. Po di që dhe shamë thonë. a përmirësohet nëse në jetën e shqiptarëve nëse me statusin e ri të gjuhës shqipe? Në to normale që të përmirësohet. Ajo është e pritme. Секој јазик е добар, ама не го загрозува. Зашто да го загрози, а не во таква мера? Треба ипак македонскиот да биде на врвот. Ја мислам дека не држи. Сега не сум националиста, ама мислам дека не држи. Јас.
se damtar. Çfarë mendimi keni, ka mu përmirësu a ka mu përmirësu jeta e shqiptarëve me statusin e ri të gjuhës shqipe? Normalisht po, normalisht ata kemi e prit, dygjutësia mu përdor. Çato e kemi e prit. Kanë rregull ka, shumë mirë është. Jo, nuk përmës. Çfarë mendoni, a ka mu përmirësu jeta e shqiptarëve me statusin e ri të gjuhës shqipe? Besoj që ka mu përmisu. Ka ardha dhe gjatë dhe koha afro për mu përmisu. Nuk ka o diçka. Për shqiptar nuk pengon asgjë gjë për Maqedonë. Se një që. Për Maqedonë s'pedi gjë, nuk di gjë. Jo kur jo hiç. Gjuha shqipe ka lidhje me gjuhën maqedone. Gjuhët janë në botë janë të lira. Gjuhët si cili njeri e ka shprehjen e vet, gjuhën e vet. Zoti ka fol gjuhët, miliona gjuhë, si cili e fol gjuhën e vet. Çka pengon gjuha shqipe ndaj Maqedonisë ose Maqedonisë ndaj Shqipës. Ne jemi shqiptar këtu. Edhe mendoj që gjuha shqipe është gjuhë zyrtare, gjuha jonë, gjuha e nonës. A mendoni që ka mu ndryshu diçka në jetën e shqiptarëve me statusin e ri të gjuhës shqipe? Po sa i përket asaj, mendoj që do të diçka jo, do të thonë 100%, po do të thonë të diku do të jetë një ndër ata që do të përmirësohet. Do të përmirësohet edhe ata mirë. Ashtu mendimi jem është.